Maya nimo matigari ma nyumba ya karani omwe wa igoti ria Murang'a Muriithi wa Muciri. Biceri etigitie ikari itura ria Gitumbi Kirinyaga ya gatagati na Kimako. Kurerikana ati karani ucio arakwiriire mwaki-ini uria uramundirie nyumba eno ndagika nini thutha wake gutharikira andu aria marari kiungano-ini kia macakaya ma murio wake uria wirikanite erutire muoyo wake ri kiumia giki. Nindu ndimarokire macakaya ira tondu mwanake nirega gukua riu aragiria andu meke macakaya. Kijana wa hii mboma ambaye ameaga wiki jana, na ni kama kulikuwa na matatizo ya kupata pahali ya kumzika, na ni kama Mriithi hakuwa anakubali. Hiyo ni vile tunasikia. Kuringana na John Kiama uria ni murugamiriri wa ruhonge rwa kuhoria mwaki kaunti-ini ya Kirinyaga, kurerikana ati muingi uria uraihuirwo ni matukuya niguo ararumiriire Muriithi uramuhura, na riria araingirire nyumba na ararega kuhingura maracina nyumba yake. Araburujania atumia na atumia marora, aracokara guku gwake nyumba, na oraja irakorwo ni rakarite muno, raja iroka kumuruta guku gwake nyumba, araremera kuo niyo yayirambie gucina na kiracoka ararugira ndirisha niyo ndiramukorira kumete abo uguo, na turatigana twamwana ova kwi birithi na aragitwaro mochari. Kuringana na aikari aria matanenda kuoneka kamera-ini, Muriithi arethaite na ithanwa akigiria mibango ya guthika murio ithie na mbere. It was a mob justice. So when they find out what happened, they say there was a misunderstanding about the deceased and the village elders about burial of their former son. Riu borithi ni mambikite uthuthuria wa mbere kumenya kiria giacungiriirie muruwe wa karani okwiruta muoyo, na wa keri kiria kiracungiriirie gikuo gia ithe. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kenyugo Mwaura.